Zdravo, naš i vaš advokat za auto udese ovdje u Mizuriju. Iako većina naših slučajeva ovdje u uredu su auto udesi, mi također radimo nesreće koje se dese na motorima. I šta zapravo kaže Mizuri zakon kada dođe do motora? Da li uopšte morate imati dozvolu da vozite motor? Odgovor je da. Morate imati dozvolu, morate proći pismeni ispit i morate proći ispit na motoru. Kada to prođete, dobijete M naznaku na vašoj vozačkoj dozvoli i imate pravo da vozite motor legalno u Mizuriju. Ako nemate to i imate neki udes na motoru, ne samo da možete dobiti tikete, ali možete dobiti kaznu za vožnju, šanse su da nećete dobiti ništa ni za vaše tjelesne ozljede, iako ima tu nekih rupa. Šta je zakon za osiguranje? Zakon za osiguranje na motoru je isti kao za automobile i to je da morate imati 25.000 za ozljedu osobe, 50.000 za ozljede osoba, to jest ako povrijedite više od jedne osobe u udesu na motoru, morate imati $10.000 za materijalnu štetu ako vi nanesete i vaš agent vam mora prodati $25.000 za neosigurane vozače. Moj savjet vam bio da uzmete $250.000 za neosigurane vozače koji prouzrokuju nesreću, kao i $250.000 za nedovoljno osigurane vozače koji prouzrokuju nesreću, pogotovo vi što vozite motore. Šta su vaša prava ako dođe do udesa? Pa prava su vam u suštini ista kao i u autu. Znači, ako vi prouzrokujete udes i ako ste vi krivi, šanse su da nećete imati pravo da dobijete ništa. Ako neko drugi prouzrokuje udes i vi ste ozlijeđeni na motoru, vi imate pravo na materijalnu štetu, na medicinske troškove, na vrijeme ako niste u mogućnosti da radite i na pretrpjeli bol i strah. U nekim slučajevima, ako se dokaže da je druga osoba vozila pod utjecajem alkohola i droge, možemo dobiti odštetu da je kaznimo, te punitive damages, kao što se ovdje kažu. Znači, to je vam u suštini zakon i šta su vaše opcije ako imate udes na motoru u Mizuriju. Ako imate bilo kakvih pitanja za mene, nazovite me na 314-352-6800. Hvala i prijatno.